Ninawikwatio kana ni watindanesa ni sairusia wiyo ndio dhocha nthini wa vilingi wa mauvo nyenita wa Robert Mutuku na ke Teresia Mwende rwala mauvo kwanzia ya mekwe katamba kunengelelia mwakati wa latukumbanisye okwokubi alatukumbanisye ni pamwe na muneni wa serikali ya Isaac Mwaura kuvuthisya ngaliko ya uleia iwe tata yemetwa nukwivasya mwene nthi kumekwata mbau. Andweli kwasa thayu mbangani alelu kisioni cha mto mawe itina wa maloli ili kukongana na kwakana mwaki. President Ruto kwenda ene nthi mambise kuivavaini wava huku avauma kwatikana na maviti oma kutula miao ya maleluni. Na President Ruto kutula moti Irani kuvithukia nthi ila sina kambise itasia nthi Amerika. vilingi wa mauvo museisya ikulu itu muthinyani wa umuthi tiokulya ngwatanio ya ulei ni yemetwe ni kwivasya mwene nthi otondu muneni wa serikali Isaac Mwaura ukuweta we nukuona ngwatanio ya ulei ta yemetwe ni kwivasya mwene nthi otondu muneni wa serikali Isaac Mwaura ukuweta tunengelelya usungio waku waji kana ye welisya waku masitwa maku bala wende na kutilola kwisila namba itu ya utumani mukuvi ili tukenda imwe 5 kana kwisila mitandao ni itu ya mikumukanilye na ni wethe wandi kunikila mawoni maku tuende yete na vilingi wa mauvo. Na tuyambia mauvo maitone kana muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wavuthisya uteti wa ngaliko ya ulei aiweta kana ni maemetwe ni kukwata ngoya ene nthi ainena na andiki mama uvo kunenga ni livoti ya kila chumwa ya uthukumi wa serikali. Mwaura ni waweta kana ngaliko ya ulei ithitwe ikuna uteti uteutethya ene nthi na kiuni icho kitumi matane sinda kivila ona kimwe thini wa monyvani manini ala manavitukie mwaka mweu nukuelesya. Muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wavuthisya muto wa uteti wa ngaliko ya ulei aiweta kana atongoi ala matongoisye ulei vanthi ya Kenya kila mesi kingi ni kelele ni maemetwe ni kumewithya ene nthi kumatia. The government, the ruling party winning all of the 4 seats, and then we hear the people in the opposition saying, oh no, these kind of things. I mean, the best way to know what people are thinking is the results of the elections. All those other things are shenanigans. So really, that is a very good thing, and we congratulate the people of Isiolo, and also Mbere for giving us the Mapacha, the twins, in the Evurorian Muminji. That is really, really wonderful. And if anyone is doubting, you can shout out here and hold huge public rallies. But the truth of the matter is, what matters is at the ballot. It's how many people show up, and then we move on. So if really, truly, you are strong as you do, then prove it in the ballot. Ainena na andiki mama ovo Mwaura yingine wakulia atongo imangaliko isu ya ulei kuweka kulicha siasa mbangani andeke laina mukitekia muyumbe wa kilombunge chae Murua Dikir Joana Ngeno. Let the family mourn. You cannot just use that opportunity. And especially members of the opposition, in casting aspersions and making wild allegations that are unsubstantiated. I think that is totally unacceptable, and dramatizing everything just to make, and to settle political scores. I think that is totally unacceptable. Vindane kaumuneni uyo wa serikali ni wakulia a Kenya ala mendisia walavu ni kuolanga miendeleyo na madhisuvia. Aimadhuthia makwatwa ni vata wame tukima kuna namba sia mekumukanelia ile inenganito ni serikali kufikia ituye sia Kenya ndila mai. Already, all Kenyans who are in those areas that are affected by the existing conflict in the Middle East are advised to avoid any place that there is conflict, to reduce movement, and also to take care of themselves and use the numbers that have been provided across various platforms to reach out to our embassies. The government remains very committed to ensuring the safety of all of Kenyans who are, working or studying or going about their business in the very many places that are affected, by this conflict that is now going on.
Livoti ya vilingi wa Movoni toa mwaka mweu. Mavo macheva ni kana ndweli ni maisi thayu na unginu wende kukwata uiti sipitalini tina wambanga nthuku ya lelo ila ikitikie kati wa maloli eli kisioni cha Mtomawe Athi River. Lelo ni munene wa kuma Ilovi kuthi Mombasa. Ngozi cia mbanga isi weta kana iloli imwe ikongie yingi tina na kwa kosi wa moto iko munene ula uwetie mwaki na kutuma mwateani munene wa ngali ukosi wa kwambe wa masaa 5 lelo ni usu. Daniel Mwongela ena ilivoti. Kwina na ngusi ithu ila cia kusia mbange no nekana maloli asu elinarele matrela makongana na kwakana mwaki vau kwa vau kisione cha Mtomawe. Lelo ni munene wa kuma Ilovi kuthi Mombasa na vala imwe ila yiwotale kwete mauta ya kana mwaki wa kitai. Mwendo wa saa 11 asubuhi kulikuwa na ajali hapa. Gari zote zilikuwa zinaelekea pande Nairobi. Gari moja nafikiri dereva alishinda kuitipiti na ikaanguka. Yule mwenzake pia ikawa pia alikuwa akakuja na akaipata akaigonga. Kwa maana alikuwa ameifunga barabara, nafikiri naye hakuiona ama ilikuwa ni kitu abruptly ilikuja ghafla. Sasa kitambo ifunge breki basi ikawa ndio hiyo ameifikia. Akaitawanyisha yote mbili, kichwa upande mwingine, trailer ikaanguka upande mwingine na moto ikashika hivyo. Nikituminikiwa laba kusiwa mwatiani munene viwangali uwo voma wisa mavolisi kwa masaka uta matetheanisya kwathukanisya ngali su alana mwa wisa makukita na mbanga cia mwaki matetheanisya uvosya mwaki usu kwa masaka uta. Manake kulingana na ile hali ambavyo tumeweza kuidadisi ni kwamba lile gari moja lilikuwa limeweza kutoka nje ya barabara, ni kama ghafla akaweza kuliregesha barabarani na hapo ndio ajali iliweza kutokea. Manake ni kumaanisha kwamba aliweza kugongana na mwenzake na ajali ikatokea mahali pale. Tumeitwa hapa kusaidia hili janga la kuzima moto. We have a program where we help the community and we have just come here to put off the fire. Kusaidiana na county government of Machakos na ndio maana tuko hapa leo. Yu ukune kilimbiange kone mbange su nelea kone matrela ali alama endete ngali kwa Ilovi ni wende na mutwa iwa usio mwe ande na ukwata uiti. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kuma Mtomawe, kauntini ya Masako. Kavina ni kautala munene wa amaniwa wende na kusioka maskuluni tina wa uthiumu wa mukuvi na ingi mbua yende na ukosi wa isioni kuthukanio ilembetani ya Ukamba. Mateleva ni makulwa kwithe wa medho maleluni na kuivetangana na kutulamia onekana kusia mbanga kukitika maleluni. Ukule huo umwa ni mwene kivila wa ngali sia maratu musini wa mwingi Kamwatu Malonza ulao etakana vinda jimbanga mbingi ni kusia wa kumanwa na ulelu wa mateleva leluni. Osea Kimanzi nukuelesya. Ainena na vilingi wa Movo Kamwatu Malonza na ulani wa mwene kivilo angalisia maratu musini wa mwingi eweta kana mbanga mbingi ni kyotha ukitika muno kavindani kambu mbingi ende na ukusiwa na ingi amanyua maende na usioka masukulu kuma uthumu ni mukuve aimenda mateleva kwithwa ngunu kavindani kala mewiyani wo na kuikithia ni matia mio ya leluni ni kana kuikithia usobi kuo undumwe na wakua. Donya kwatalisha matalaba nime yini binde ambua ni wiye muno mwingi ko mundu na izibitila zio ono gile uri kweza mutaro bandu gyogenziwe na wabajikana eno ndo na ati abe mutaro kweza no eka accident kana kwa bade zo kana zo uri ukitiyose we na kiwo na gutiyo da na kiwo na bia na wede ko no wendo kweza ozibumicho gyokundu kunge kwasa na wete ono zio kwa ibinde ya ambua izibitila tutonya kwezi atutonya mundu atonya ubika akona kindu akonga ma kingi ziona chachana chiende ochoka zikudu pia na wona ozo kwiwe kwo tutwaye ngali zibitila chitonya ka mundu akethwa na tamaye kandi zembi anjoke yangi ana badali wale ochoke a ende chana chabika chei maona akwa ketha ba accident yoneka kono ozo kolanga zibiti ndo zibiti mbingi leche chikozi accident zibiti ulebi choto chikozi accident kono ozo ede zibiti mundu wezibiti lezi ona akitia kana katika na akitia mundu kana akitia ng'ombe nonga ndo bate speed binya muno accident kweza kuona kaondonya kwacho nozi omundu ogwiyedwa mwangalibu kwebinda yena mbwa mbingi
Yengi kamwatu ayongela na kukulia agwa na mokwithwa mustari ni wambe kuikiria uzobeku na kukuna livoti kavindani kala mateleba mavikia na kutulamia ya lelo ni kana kusiya wazio wa madhayo ibindani nenya agwa ni ngumukulia andwala tugwa thio nenyo no mwatethecia ondu kwangeleka nyino ukona agwa ngokwita kwithia onandeleba izivitu ni mutavia pia no ngali gwikwa kiuni no kona umundu etekeleke ani kiuni nakyo ono nzio nenyo agwa mutethecia banana kwithia wona zivitu no ukona ni kana ule ukendeleba izivitu lanzio kana pia wona mundu nyito kwa no ule uba bala mugwa na ga otethecia withi ano entulwemia kwoni ngumwizo bagwa nenyu mutetheche kola mutonya no twatethea ni chirionze usalama wero muziwa barabarani Ngerivoti ya vilingu wa movoku wa muzini wa mwingi kiliombungeni cha mwingi katika undine yake tuwe oze yake manzi. President William Ruto ni wenda muvea wa malelo na ukui wiki kamera cia malelo ni misini yo minene ya Kenya ni kana kutethecia kwithiwa na vaini wa vau kwa mateleva na enendi alame otulamia ya malelo ni aina na kavindani kala ukunengelelagwa livoti ikonetie mbanga cia lelo. President Ruto ni waweta kana ikuita ivinda yasa kwambisia kumya enendi vaini o wa vau kwa kwithiwa vatena kamera ithi isisaila wenda itwaiwe thini wa mwai umwe ukite. Susan Kavili ena mauvo. President William Ruto numia muya wa kukunwa vaini munene nikenda kusiya mbanga cia lelo ni ila sikinye muno ainena kavindani kala nengo report ya National Council on the Administration of Justice ilo mbanga cia lelo chathini kila chatwa iwa status ilovi. Ruto nwase kana vena vata munene wa kumia umivyuta nzie mwe ya kola iku na maumisi alamu kuna nuwa na mbanga isu wengi ni wasia kana kunewa vaini takutethecia muno kukitana na alamu otulamia ya lelo ni yangela kwa setamethi itwe maitulamia isu kumana na kunengane ivaki. Rolling out the cameras is not rocket science. We've had cameras before on the roads. So let us roll out cameras in is it 5 or 6 major towns in Kenya in the next 1 month. And those cameras are already connected to the whole framework of instant fines. Is that correct? So that way, we will make it easy for us to do several things. Number one, we do not need to argue with offenders. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. Number two, we do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense, you will have a fine on your phone instantly. President William Ruto nwase kana vena vata wa kuangela kwa kamera cia CCTV nikenda kuthima mitue mithuku ya mateleva aimwenda munisa muveani wa ku Davis Chirchir aikithi kana CCTV isu ni cieki white na wa mwai umwe. Within the shortest time possible, let us roll out the cameras. We've been discussing this forever. When can we have the cameras on the roads, Davis? Because of the investors program, let's give it a maximum of 1 month. 1 month. Thank you. It has to be 1 month. Kamidani Ruto nwaweta kana nthi ya Kenya taithitwo ikusiwe ikumbe wa ngilinya kumana na mbanga cia lelo kila mwaka na vala iku 5,000 na kenda ilivotiwe mwakani wa 2025 na ilani wangele kuwa ikuma na 2031 kuilianilwa na mwaka wa 2024. These accidents and their ensuing fatalities and injuries cost our economy an equivalent of 5% of our GDP, translating to an estimated Kenya shillings 450 billion annually. During the 2025 festive season alone, 415 deaths were recorded. Just imagine, a 23% increase from the previous year. Ngilivotia vilingu wa movo, netoa Susan Kavili. Dongo ya kauntini ya Masako Mwandu Joyce Kameneka Sembe ni wenda NND kuweka kuvindisha siko siasa na nini
kunyamawa hisioni cia ndwani ainena chathini cha kumatuba muika mavalua itina wa masomo ma kompyuta kuya kathiani kameneni wawetakana nwendeye kukunikila makwani alame kotini kuthukanio kauntini ino kukonia kunyamawa kwa twili tunini nikana kuikithia maina lukua na alame otulamiao kwoso matambia mavyo makimiao Boni Mutisia ena mauvo Kamene simbe watawenu mwakati watongela mmeunga magwithaganda kwina ulunga lunthini waki vatekola lucha makwani nthini wa koti kivathukanyo va kaundini ya Masako na muno makwani la makonete kwenye mawakwasina nini zia sile tu yasine na kwikathia na kwikinya muno kona sike uthunu sia kaundino wana wa wetu nombaka uka speak out twina cases siende nambia isila kangundo nikenda nambo confirm imwe musiai wethetwe ambitite ni maniobo wayo twana twa wetu twile tuna defile na ndiasia ni twitha twiba ote tusiaetisie ondo koti ne process kutwaisia nondo bai right ya anybody alikele kila tienda justice kwa siana isu na kwa muhusika nombaka tose watua na ndiasi andu ala meko investigate nomba kama investigate nesa nundu siana ingi kana wetungi ni wambeiye kumila o wiweta mundu su wekie kitendo kiu akona nitwe na tuangi na tuyaseti yenda na kesi su interfere wayo ni maikane na justice yose mukondo wayo ai makanyene ndikuwera no metwe mine ya makwani mesini vatari kumesidia ngavani sia miao ngewa ya kangaroo courts ndisa either thivo tuyasia undu to ona meo yasia ngewa ya so you discuss wa either ni chifu kana zabu chifu kana village elder na musiai wakana na kiunete kwenda kuemphasize nondo ulomo kwisaidhe wa osete direction isu ndakale umusheria nondo sheria siebona nomba kasiatiwe na nomba kameke undu baile otoi makanyengi ulo kuvithala methe tumevitia miao kana kunyamaza siana nini aiweta kana chavara ni kumaumilia na kuveta wonzula wende naona kaisioni imwe na kuweka utelemia siana ila siedho na mathina taya nondo onondo newe history ya mondosu na maundu ala weka ne bizana ne weird no yethe ando emakiletie ona eva etwa mutongo inaende ne akisio nomba ka investigate we ketha be question marks kana be sindu wekete ile kana itatu sio raise eyebrows na ndiasia no seo investigating officers makalikela na tikona justice yekwa ndiye ndo conclude na baimondo netuye ya nondo nene sikwe sheria na yo ya leoswa na yo ya ilo make sure ondo ne wate muvya nondo ndo nuwete twe na nutangase twe na ndo ematabi twende ne ameo kindu kene kile na uiteki advantage nondo weonakana kakileti eka nae wetu ne shai na kayo nena muno uiteki advantage no ikeka nena nukowa wana kutiendo kaisa mana elete somana tekate yana kutabate undungi kumakathiani kaundini ya Masako nyene toboni Mutisia Muneni wa serikali Isaac Mwaura yasia ngaliko ya ulini emetwe ni kuivasia mwene nthini wa uteti wo na indi twenda kuigwa mawoni maku ndikinokula wa mwema motomani maku niona mundu kwasia Robert Watindata natindanesa ulei wivaite mwene nthine vyu ndeto sia Mwaura ino tethyo kwa mwene nthi twetelete ivinda ivike twanisye one time ni mutinda kuma mathata ni ungekasia aye akigeka mwene nthini kiveti nimo matwa vate kuvingwa aki ni buda kuma Katanga ngekasia ekai mayemetwe ni mbiti musyoka kuma Kisasi Kitui ngekasia aye mayemetwe makwete makaluma we akasia wa Isaac Mwaura ni kutetia ivu yake Victor Lee kuma Molau akasia mimi ndio sifuna wena kuya siata nukadhibasa ni tusiokethe tiende na utunengeleja uoni wa
kaunti ya Masaku kwisila utongoi wa Excellency Governor Wavinya Ndeti yithito inengete uwimi mwanya wambe thini wa utongoi. Kitumini kiu kaunti ya Masaku inawetiwe kwithwa ye namba 3 Kenya thini wa uwimi mwailu wa Mbemba. Yu Governor wa kaunti ya Excellency Wavinya Ndeti wakeli wa matuku 3 mwini wa 3 mwakani wa 2023 eithwa atongoisie chathi kinene ni chathi cha kunenga na mbeu kwa aimi makaunti ya Masaku. Chathi kila kitu kwambia saa 3 cia kioko ni vaya Kadhana Primary School Kangundo West Ward. Governor Wavinya Ndeti na ula ni mwimi namba 1 ndaendea na ukwata mbau aimi dhini wa kaunti ya Masaku. Nilikana ni serikali ya kaunti ya Masaku muvea wa uwimi, chakula mezani, pesa mfukoni. No tumeiwanda wako evinda ya saka na overtreatment na muisio kwa mwi waku yune tuvingo kemetho na tuilea kulicha meyitu madhinani alama tonya kutuma amwe maitu masya thayu. Nature Vital Wellness Center ungu wa Dr. Kitusawa twena utweka muyane una netuvetokethitwe ni serikali kuita tuitumia natural medicine ndawa ila tumasya nthi ya China kana traditional Chinese medicine Malaysia na India vava ikuthongelia na idhia tuikimea andumiti makatheuche naende kitumini kiu wakana wa matuko 5 mwini wa 3 tuketha tuiitia kikima mboni vau principal guest house na kwa mavombe ange no tuthoke kanone na nyena ito kwisila namba ii noti mwanza 5 mwanza 5 kenda noti 5 kenda noti kana noti mwanza ili mwanza kenda kenda ina kenda kenda ile namba ine 0757590590 kana 0727994992 nduketi kile chalia kikumisie nundu Nature Vital Wellness Center is your home of total wellness. Nukujeleka na witi maelu. Ni nogo cha ingi tuendeye na kumanithia. Asie ima skulu wa imwana wa St. Paul's cha Muthei sub-county ya Kaiti ula una kitikeiwe ni mbanga ya mwaki chumwa kithelu mena uvujo itina wa mwandiki muvyani wa maundu mandeke Terry Mbaika kumaiti ya mito na mavula makukomea na ke Deputy County Commissioner wa Makueni Paul Lagat ni wakulia si maskulu medhiwe na na mainenga serikali vinda ya kwika ukunikili na vala maumia ukuli wa kwe mundu wonde utonya kutethesia ya yumilie kuongama na skulu Titus Makao ena mauvo. Ainena na andiki mama uvo mwalimu munene wa skulu ni watungia enende muvea nundu wa kwithwa mane yumelilie kutethesia skulu kukitana na mwaki na vala oingi wa mutungia PS Terry Mbaika muvea nundu wa kutethesia amanyiwa alama na viwa ni siendo siona mito na mavula na vala wathocha atongoi onthe meyumilie kuungamana mo windani thithumu. Kutoa shukrani nyingi kwa ofisi ya Terry Mbaika kwa kukuja wakati tulipatwa na hii janga la moto. Tunajua watoto walichomekewa na kila kitu, blanketi, mattresses na hata uniforms, na ameweza kuja na kusaidia. Tunajua huu ni wakati mgumu, wazazi hali ya fedha, and hii itaweza kwenda mbali kusaidia hao wazazi ndio watoto waweze kurudi darasani na kusoma. Wakati tulipatwa na hii janga waliweza kukuja na kusaidia kwa ushauri na also information. Ningetaka kusema tutaweza kualika pia viongozi wale wengine waweze kukuja na kusaidia kwa hii shule. Asima skulu ni maelesia muvea wo itina wa kukwata utethio maiweta kana ni maolangilwa moiyo na vala mbesa ila mesa kutumia kondu wa kuthoa siendo ii taikutumika kuiva visi. Tuko katika hali ngumu ya kifedha na ekonomi katika nchi yetu ya Kenya. Na mzazi saizi akiambiwa kwamba pengine angeambiwa kwamba lete mattress, lete blanketi, lete sanduku, lete vifaa vya kutumia vya mtoto, which is the beddings already, shida yao imekuwa sorted.
So kwa huyo mzazi ataweza kuwa anaweza kuconcentrate kununua material nyingine ambayo itaweza kusaidia mtoto kwa ajili ya kufanya revision. Kwa hivyo tunashukrani sana kwa sababu tunajua hiyo budget ambayo mzazi amesave kwa sababu amepatiwa mattress, akapatiwa blanketi na pia akapatiwa bed sheet. Hiyo mzazi ataweza kujikakamua, amalizie school fees na lipia anunue kitabu ambacho mtoto ataweza kurevise nacho. DC wakaiti agati ni wamenda aseimethiwa na uu kavindane kala ukunekili ukwithiwa uende aikulia mundu wonthe ula utona kutethia cia sukulu o eyumilie. We want to ask the parents and the members of the community to be calm as we do the investigations. Investigations are going on. We have various agencies who are doing the investigation. We have the DCI, we have the Kenya Power, we also have the public works, and we expect to get a report from them so that we can be able to know what was really the cause of fire. Ni ripoti ya bilingi wa maboku masukulu ni wa mwana wa St. Joseph Chamuthai sub-county ya Kaiti kaunti ya Makueni, Titus Makau. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ni waambisya walanio wa uiti wa Mombasa Care hospitali ni munene wa Coast General kiloni cha kwailia uiti kukitana na ulusani na kuthinikia wingi wa wau masibitalini. Ainena cha thiniki Gavana Nassir ni wakuna mungu awau kusie wa hospitali nundu wa mathie masibitali vala ingi waumya mwamulo wa kwathukiwa kwa mi ila ikwamite hospitali ni usu vala ingi waambisya walanio wa kuia mithenya muonza yoka hospitali ni usu kwikithia ndina uswania ingi Ajerina Mose ena ilivoti. Nene hospitali ni munene wa Coast General Governor akaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir mwawetikana walanyo uwa Mombasa Care vanete kwikithia kanave na maofisa ala makwithwa mema thinikia wa hospitali ni usu na ila nenzi emwe ya kwikithia kana uthukumini wa ilu na kukitana na wingi wa awa hospitali ni usu. The Mombasa Care team, I have insisted that their job should be not to sit on a desk. You need to walk to the wards, talk to the patients. A template will be provided for you or to you, where in that template you can now be able to notify your supervisors what are the issues. And let there not be a time where people will feel that this is a conflict between the medics or a conflict between the hospital management. This is simply the face of the governor's office for me to be able to also see, understand what the patient is actually feeling. An individual cannot be able to be spread thinly across 1 million+ patients that this county sees on a yearly basis. But with your help, we can be able to now reach out to each and every one of these patients and we see what are the issues that are there. Ingi noumya mwamulo kwime ila isi yetu hospitali ni usu ni kumana na mathi ivikie kulechoneka na ikavikie kuthumoswa. Sasa tafadhalini kuanzia leo, the management of the hospital is here. The CC for finance is here. You work out on those paperwork. Maiti yoyote iliyoko katika Coast General 100% watu wote waje kuchukua miili wakazike watu wao kwa njia ile ambayo kwamba inahitajika. Kavindani kauni umya namba yimwanya na ila wa umatonya kukuna na kueta mavata mo edhiwa maina athinikiwa undu violate na ila ni imwa 599. From the governor's office straight to the patient, what is the issues that they have, and we will now be able to be there. The governor of Mombasa cannot be there personally to listen to complaints, but I can set mechanisms to ensure that those complaints are not even necessary from a patient. So I hope everyone will be able to embrace this. And Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. President William Ruto ni waumania mabitho kialama twaiwe kwa kambi cia ita cia nthi America ila siisioni cia Middle East nthini wa kaula uende kati wa nthi ya Iran na America yimwamba na Israel ituna kuwa kwa mutongoi wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Onitina wa Iran kuvithukia nthi cia ngwatanio ya walavu ni kana UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain. Wala President Ruto wenda unenania utwaiwe kumina kao nayo Iran iwetakana ndina mwanya wa kunenania na America. Anet Mumo ena mauvo.
kavinda kaka ukati wa Iran na Amerika makwatianie na Israel walika muthenya wa katatu President William Ruto ni umani avanene nthi ya Iran kuvithukia nthi siakati wa umiloni waswa kana Middle East, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain. Ndini wa utumani wake President Ruto ni waweta mavithukia ani mwiso munene muno kwa muwe wa nthi yonthe ayendekethia vethiwe na unena ni akati wa Iran, Amerika na Israel kumina ngusanisyo ii. Kavindani kaukitwi cha nthi ya Iran va Kenya Dr. Ali Golampo ni waikithisia Kenya kana nthi sunde cia uvithukia Kenya mundu wa Amerika ndina kambi na maofisa maita matona uvithukia nthi ya Iran. Ainena na andiki mama uvo musini wa Ilovi Ambassador Golampo ni waumania kuvithukiwa kwa Iran ya Amerika na Israel aiweta kiuta kitendo cha wia. Ona owe ovo nthi ya Iran kwisila kwi munene wa usesei Ali Larijan ni yale ananazeke sia kwenda kutoa isia unenania na Amerika. Uyuka itina wa kiseseta movota silikali nthi ya Iran kutangasa kana kuvikia oyuene nthimbe wa maneli ma Iran na atatuma Amerika ni matiwe ni thayo kumana na ithoko ii. President wa Amerika Donald Trump ni wakania kana ikumbe ange nitona kukusiwa. Aiweta kao unu utona kuendea kwa kilungu cha sumwa ina kumana na kikuo cha mtongo munene wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Yu tongo iwandi isu woseleilwe ni Ayatollah Ali Reza Arafi na President Masoud Pezeshkian. Nilivotea vilingi wa Mavo Mtongo TV nitawa Anet Mumo. Laini museisia tumino kililia vilingi wa mauvoto kulitie wanuitikilana na moneni wa silikali Isaac Mwaura waka na ngwatani walei ni emetwe ni kuivasya mwenendi na hindi ipe mundu kwa siya wani wakwa nienda ukulia kamba tumanu na mbesa siya unengwa ni Ruto kwa nzia kana kwisila balabe kindiki ni siya kwere dhina balabe mwenendi kwa kuona dhina ula wina nduko Mwaura ane na uvongo na dena uwe kwa opposition Paul Ndonda kuma masinga na hindi ni muweano ndo wawoni wako ndo mwana ukwati ya nito ndini wa vilingi wa mauvo nyenito wa Robert Mutuko na Keteresia mwende atwala mauvo kwanzia ya mekoti kuendea kuidhiwa na kuiwa chakwa ila Tiwanesa Nina ukethiana na uthandini wa kilungu kimwana cha ukunikiliwanzeve nitawa Anet Mumo. Muthenyani wao ni wakeli kauntini ya Masako kwikwatiwa kukusiwa kiseve matu mbwanini sioni mwenu ndu vyuvuye kwatiwa kwambata kwa kilungu chandikili 16 kufikia 24 kauntini ya Makueni kwikwatiwa kwithiwa na kiseve matu suona vyuvuye kwatiwa kwambata kwa kilungu chandikili 19 kufikia 29 kauntini ya Kitui kwikwatiwa kwithiwa wanasua nundu masani mamuthena kiseve na matu vyuvuye kwatiwa kwambata kwa kilungu chandikili 20 kufikia 30 kauntini ya Ilovi kwikwatiwa kwithiwa na matu mbuanini kiseve nundu na vyuvuye kwatiwa kwambata kwa kilungu chandikili 16 kufikia 25 na muthia kauntini ya Mombasa kwikwatiwa kwithiwa na mbuanini masani makioko sua matu vyuvuye kwatiwa kwambata kwa kilungu chandikili 25 kufikia 34 muthia wa ukunikiliwanzeve nitawa Anet Mumo Tiwanesa.